u našu kategoriju. Nema. Kako ugrati? Da uđete u kupatlo, kako hladno sve idem, okupam se ovdje kod drugarica, ovdje kod njih se okupam, operem kosu, imam ja i kupatlo i sve, ali ne možete od zime, jer ja ne smijem, ja i šećer bolujem i kažem vam, i teški sam ubrežni bolesnik, eno vidite, pijem tu bruscu, 7 dana, ovdje 7 bruscu. Joj, sine, koliko mi trebalo, ne prijem na jednu. Grijem na jednu, uključim pa mi dođe 100 maraka. Dok sam ja radila, svakog sam pomagala. Vjerujte, danas me ne vidi niko. Zovem se Džemila Šogolj, punih 65 godina imam. Strašno teško živim. Nemam drva da kupim, živim od socijalne pomoći, 90% sam invalid. Imala sam moždani udar, imam šećer, imam od puno bolesti se liječim. Organizaciju Islamik gdje su mi došli i obišli smo i hvala im puno. Pomogao mi ko ne pomogao, hvala što ste vi meni došli. Nemam peći, nemam drva, nemam na šta se grijem, nemam dakle da kupim. I ko mi god pomogao, hvala mu.